Nepokornost izaziva pad. Zato, braćo muslimani i sestre muslimanke, vi koji želite da budete ljudi, a osnovna osobenost ljudi jeste uspravnost i dostojanstvo, čast. I regularno je da čovjek želi da bude uspravan. I regularno je, nije zabranjeno da čovjek želi da bude visoko. To je dopušteno. Ali koliko visoko? Onoliko koliko je Allah dželešanuhu čovjeku propisao. Onoliko koliko je za čovjeka normalno. A kako da bude visoko? Regularno, halal, dozvoljenim načinom, ne preko zla, ne preko harama, ne preko širka, ne preko tuđeg dostojanstva, ne preko negacije stvoritelja. Prije svega, ne preko grija, ne preko nepokornosti. I zato svi vi, braćo muslimani i muslimanke, a posebno mladi ljudi vole da su iznad, da se uspiju, da se ostvare, da uspiju, i to je normalno. I mladi čovjek koji nema ambicije je polumrtav. Treba da ima ambicije, ali normalne ambicije, časne ambicije, regularne ambicije. A i regularan način da ostvari ambicije. Znajte, o vi mladi ljudi, da iza harama slijedi pad i poniženje. Potpuno suprotno od onoga što želite. I da je svaki haram, bio vidljiv ili nevidljiv, manji ili veći korak prema dolje.